सो फायनली आज भारतीय जनता पार्टीन पोंडा बायपोलाचो जो सस्पेन्स असलो तो एंड केला. रितेश रवी नाईक has been nominated as the party candidate for Ponda bypols. There was a suspense की दोन भावांमदी कोणाक तिकेट मेळटली, रितेश नाईक रॉय नाईक. आणि दुसरे आनीक एक असलें म्हणल्यार there was a strong BJP worker who was working very hard. I don't want to name, but then there was suspense over all these things. पण फायनली आज BJPन गुढी पाडव्या दिसा आमकां अनाउन्समेंट दिला. एंड there are two more candidates in the fray, like आणि खूब आसतले, पूण सध्या तरी काँग्रेसचो केतन भाटीकर जो MDPसून काँग्रेसीन आयला, आणि दुसरो म्हणटा तो आम आदमी पार्टीचो जो गितेश नाईक, ताजो कॅन्डिडेचर आयज आम आदमी पार्टीन अनाउन्स केला. So it looks to be a tripartite fight actually between these three candidates. आणि हरशी जर पळोवंक वचत जाल्यार फायट जावपाची शक्यता आहा बिटवीन केतन भाटीकर एंड रितेश नाईक. आतां जर आमी पळयत तर फाटल्या इलेक्शनाक केतन भाटीकर लॉस्ट टू रवी नाईक, जो जे संवसाराक अंतरले ताजे वांगडा ताजी बरीच फायट जाली आनी ताका ऑलमोस्ट फक्त 100 मतां काय ताच्याकून सकयल मतांनी तो पडलो. आतां when you see this, actually it gives an indication what kind of a fight we are looking at. And then secondly जर पळयत जाल्यार पूण ZP इलेक्शनाक रितेश नायकाचो जो कॅन्डिडेट असलो, he won by a very comfortable margin. So I think right now there seems to be a sympathy wave for Ritesh Naik. But assembly elections are finally different, so we cannot say what exactly is going to happen. Now, talking about Ketan Bhatikar is a very strong candidate. ताणे तो शेणलो तरी सुद्धा ताणे आपले सोशल वर्क बंद करूं ना, ताणे काम चालूच दवरले. आणि आज पळयत जाल्यार ही इज अ स्ट्रॉंग कंटेंडर. जर MGP सुद्धा ताज्या वांगडा नासली जाल्यार सुद्धा ही फिल्डेड हीज ओन कॅन्डिडेट्स. जेन्ना ZP इलेक्शनाक पयले इन कुर्ती पोंडा, आणि दो ही लॉस्ट, पूण ताणें ताजें आपलें काम चालू दवरलें. आनी ही हॅड मेड हिज इंटेन्शन्स क्लियर फ्रॉम द स्टार्ट. ही सेड दॅट आपणा बरोबर जर पार्टी ना जाल्यार सुद्धा आय विल बी कंटेस्टिंग फ्रॉम पोंडा. And he was supposed to go independent, but then suddenly the Congress offer came in and he started. He joined Congress, and there was a fight for the seat between Rajesh Verekar and amcho Ketan Bhatikar. But yesterday Congress announced his candidature, आणि आज सकाळी आपण आपलो गितेश नाईक कॅन्डिडेट अनाउन्स केलो. ताज्या नंतर रितेशातून नाव सुद्धा भारतीय जनता पार्टीन दिलें. रितेशाचें नाव म्हणत जाल्यार रितेश हॅज बीन वर्किंग इन पोंडा फॉर अ लॉंग टायम. ही हॅज डन अ लॉट ऑफ डेव्हलपमेंट वर्क्स. तुमी जर पळयत जाल्यार एज अ PMC चेअरपर्सन ताणें खुबशीं डेव्हलपमेंट कामां घेतल्यात. आणि एकंदरीत जर आमी पळयत जाल्यार गोवा इज हेडिंग फॉर अ गूड बायपोल. एक इंटरेस्टिंग अशी फायट जातली अशी दिसता, कित्याक तिनूय कॅन्डिडेट आर व्हेरी स्ट्रॉंग. वी डू नॉट नो मच अबाउट गितेश वॉट ही डज. But then yesterday आम आदमी पार्टीचो जो कन्व्हिनर आसा अरविंद केजरीवाल जी, he came to Goa आणि finally he went to Mangeshi. He met the party workers in Ponda, and there seems to be some sound support for the party. So पळोवया आतां कितें जाता. We will continue to monitor the situation, what happens in Ponda, and bring you updates regularly. Thank you. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.